baru deh gue nangis lagi. Inilah Job, baru juga setahun 2 tahun lu main sama gue. Cepet amat ya umur lu. Gue tekanan juga Job. Gue kalau ada salah paling gue minta maaf sama lu Job. Cepet amat tuh Job. Ya Job, gue janji aku bakalan nengokin lu Job ke pusar lu. Sorry Job, ke pusara lu. Lu tau sendiri, keluarga lu mah udah gak ada yang peduli sama lu. Gue doang Job yang peduli sama lu. Maafin gue ya Job ya. Semua kesalahan lu kagak bakalan gue maafin nge. Gue modar gara-gara lu. Buruan pergi dari sini lu. Kalau orang gue cekek lu. Buruan pergi siap. Bisa ngejawab Job. Iseng juga gue mari. Setan. Job. Maafin gue Job. Maafin gue ya. Maafin gue Job. Job, jangan tangan-tangan begini. Gue kan udah kebakar lu Tarzan. Udah minta maaf. Gue janji seminggu sekali gue kebakar. Job pintu tutupin. Maaf teh. Job, maafin gue Job. Job, hei lu sih. Bukan apa gue udah beda alam Job. Udah tuh Job, lu jangan gantiin gue aja Job. Gue ampun Job. Kita udah beda alam Job. Lu jangan ngikutin gue mulu ya. Job, ampun Job. Udah Job, udah Job. Job, jangan ngomong gue. Job. Job. Job, lu masih hidup Job. Hei, Job. Lu juga mau mati. Bukan mati Job, gua ngimpi. Ngimpi apa lu? Mimpi lu mati Job. Terus lu jadi setan.
Ngubur-ngubur gua. Yang berapa lu? Bener. Itu mah mimpi Job, bukan bener. Jadi masih hidup Job. Setan 01. Ah, gua pasangin ah. Tembus kali ini. Setan. Yakin tembus nomor ini. Setan 01.